Шилдыманлы сивехел хыжа юлзан, катаран вылянза духаган хевелень пәрремеш пайырген ошшине дуйныевер, шынны жерема кырца чердень чечек шуралать. Юргаяса кетмезерех иреклехе дурдынза шүргүннене ихравлать. Шутчандалыга ыйхыран выран маченеген хойуллы чечеге авалхи чаваш чундан юратса шеш пельят пана. Ачашын шемжен илденеген зымахра паян мендарын шухыш пурынать. Вундо хырмы жемерен юлашки гунезенже шербе уеснегені казакасы ялінже күнжуды гурна паттыр баэдымыр Михаил Кузьмин шак кіске өмірлі чечек шыбинже темле пірбекліх гурна. Халя Канаш районне керейген казаккасы пинде дохыршы рутмылды хырмыш шулданба шеш пілячебе хизепленет. Шак вырында журалны чываш поэзиен шуды жолдыры. Халық черенже нихшан сүнме хілхемір Миша битче. Ишлыда чухын жемгере күнжуды гурныскер, пәчіклех әже хынықса хуйыллықпа баларза үсні. Шешпіл Мишин шоллы кури ачалықри аза илевізін бірге шапла жирать. Пирін пірпічік тады кивхымла вырыны бұрчы, унда вәлтрен пит войлы үзетчі. Эбі лажи казаға бұғынса, шула шап вәлтрен хушинелі дыдаттым. Вәлтрен батне житме темеше удым юлзан, Миша хэшне дұртса ғыларать. Вәлтренсене касма бұшлать. Вәлтренсене сапалаза бәдерзен пахчан тебір хіррине. Айлымлы вырына хубақсем нумай үзеген шере перзе жидетпір. Хубақсене таптама хэшпе касмадыдын атпыр. Вұржывы елықтарза жидерзен томғалараган шыдық патне гаяттымыр. Томе пиде чаплыдым. Шывьямазырах ывышра чуста бек шырылать. Кышт шиелден ягатмашеш шывгерлі. Пәчік евіш кережебе керлі даран том жавзағылар аттымырда келеткезем думадыдын аттымыр. Тіріссебе галазан келеткезене Миша анжақ тума бұлдаратчы. Пәчік шержирен бұшлаза сенек тыдны мыйрагаллы жыйттан даранченех. Эбі пажалуба похыр укшашеш тума білеттім. Пулдарулла ажан үйне расталығы үсех бұрад. Томран дуны жержие келенже ашы курзан ывылне енен месір ұштан вырласа келдіндезе каялла хужине даварзабама хужад. Ажан тәріслік туемеде вайланза гына бұрад. Вышыллы дудыллы бұрынныне гура пәчіклех хайжине нумай яваплы хилет. Шавы ғытырақ Мишан сывылығы хавжама бұшлад. Піррехінже мұнча ғышын выртмана гайзан нюры жержинжех иға бұзынат. Кунран гон ачан уризе мұратмадыдын ашы. Шома туберкулезы бұшланат. Евір черебіх мазыр ширып кымыллыскер тваты жол шоғазанды бұшламыш кулда варенет. Она мұқтав хұджебе бідерет. Шавы ғытырақ аржин ача ашшызыр юлад. Вери юнлы Кузьма Федорова шилли дулны замантра пичешне вілерзе бұрақнышын шыбіре ярашы. Ял жинже узал ятсарылзан шемье евірлықра азапланать. Ширып кымыллы Миша пурныш туды мазыне ытлашшыбех тудан загурать. Михаил Кузьмин пенде тағы жүрвін ватымыш жылда хайын перлігіне мағала бұға сезе шығазанды учительден қадырлеген 2 класслы шкула врене керет. Шав директорыш совренеть. Звездочка ятлы журнал жырзаглар мадыдынать. Шак журналын художникеде, редактореде вылах пулать. Сывызем, пілдерюзем, шкулды пулым зене жырзагдардашы. Палах шак журнал тухна вырыс челхибе. Звездочка тухна вғада шешпірмешше вырысла пете лая калышма пеліне. Шакындах пәрремішсіве скоро ятлы сывы туғать. Бұл вғытра цензура бұлны шанбада скоро сывене ширать выл вырыс челхибе, анжақта чываш сывы вижибе. Чываш халығын шыне поеже шыбақ шакында шуралат тенде. Вұнулды жылды шамрыға часақ ятлы сывене жирма шыржыври пызы бұлжын узем хистені. Бұл вғытра Рашей дилхибене воры хурақсем тұртса елме хытланза әшчен халыға шаратмадыдынна.
Патша правительстве империализмла варжы бушласан шыржыв пызык йывырлыға кірзе юкнә. Революция буласа шулдалық малдан сесіне шивіч тонлы байет, ыры бурныш пушланаса жанза халыға хавғалану бана. Вунжитчымыш шулхи авыну ехенче Михаил Кузьмич течі хулынчи учительсен семинарине вренмегені. Кешех аслы революция күніземде шитні. Чываш поэджі малеметлі жуғыжы зембе жиріпленсе, халықшын чынныбехте узылы ішсем дума булдарныне дуйна. Вунза кірміш шулхи кырла жүйехінче, хузанда дұқсадыны канаш хажатыра унын пірреміш калавы бюджетленні. Унда волхайне пушлаза шешпел ятпа жирна. Кіргүнне жетсен Михаил Кузьмин юлдажы зембе бірле течерех комсомол бірлехне ергелені. Ундан коммунистсен партинегені. Пролетариатпа бірле хайне пурныш хужи бегех туйзаилні. Үрі жуғыжы зембе хабартланза, вунды хырмыш чула кірзенех Мускава, агитатор зембе инструкторзенех адырлеген шкула вренмегайна. Виші уйықлық курсра партий білевне туптана вғытра шешпіл миши Владимир Ильич Ленина горна. Вол варенце галаныне тебе хурса, хура халық пурнышне шымылладас тезе дырышна. Шав жылғы кергуннех течери учительзен семинарне бідерзен, шешпіл хірлі жара жирынза хевелдуғыш фронтне гайма қадырленна. Анжақта партий ердюші ына салдагай амаваскаман. Хастар жамрық течерех судпа следствие комитетінже дырышна. Яваплы әшре малды вырына яланах шинлық туйымне дыратна. Течі хулынже бұрынау қытыра шеш білмеші шурризен офицерін херне хойымбатне жейлет. Течі хулынжен шурризене ғылазыға шебрелі. Загудалина ятлыскер был хужамаде, Любовь Загудалина. Шауын аш шурризен офицері болны. Вара вұнылтыры херне был хойбе бірлізігайд. Шул женже она был чирлезі үкнебе кайылла давранать, ашына кайылла кылар зайрать. Бара бу кайылла течене аранах килзеждетте, вол вақытыр ништада әже илмень, вол выжы баптыра мопштланы жау хераджа, кайран шеш білден, шеллезі жа хераджана хойбатне әжеліні. Юраман болны вол ябаланы, анжақтавыл шинлық унра болны, мүлегалашы саккун пір ябалы, анжақта шинлық жүлеректеші, юрадода да жүлеректеші. Шакхуларах шешпел псевдоним Ильна Шамраксоваш, следователешне вырначны гунах Павел Бекшанский дузы баденче Анастасия Червякова балашны былна. Хайенчен вуны жуласлы качагайна ажазыр хирарыма, мәнбур комылдан юратса бырахна. Лешеде пәрле ушылза жүреме хирыш булман. Михаил кушран галама ваданны юрадывы жинжен, пирештие батне савылла ширузем жирма бушлана. Анастасия вара хойын дуемызене учма васкаман. Убошки Новосибирск кулинже уры хирарымба жемге жавырныне, шел булинде унжухне чухлама булдарайман вол. Шеш білмет юрадас келме. Алар жем ветха. Шаунбада чуна шурмалла савасем жирна. Пар минутта персаманта булиндет вол. Юлзам. Анжақта пинге дохыржыр ширімміш жулда Чуваш автономия облачне ергелезен шешпеле Шубашкара жынзе илеші. Тывандырыға таврынзан бол малданақ комсомолып көмінже, ундан революция трибунален председателенже ішлеми бұшлать. Юстиции байне ерце бұрать. Тәріслікшін керешсе, халықран гулаганзене сакунба келе жүллен явап тұттарать. Пәррехінже бұл тован жылленеде келе жүзір қытланнышын оскертмешкен вижі гунлық термене хубать. Сумлы ішре шешпел пәлевне үстерзе тірлерен съестсембе конференцизенже пұхузенже булать. Пулдарулы хішне күлензе вырыз ширавжизен хайлавызене чавашла күшарать. Тован халықын евір бұрнышне зынлаза вуд шулымлызы вызем жирать. Шалды туемебе туйзаилны пирлі халық міндері. Вайлы, хватлы халық икенне. Она вал туйны, она пәліні вал, пәлзадыны. Үлтінбек халыға, аслы халыға, тәлінмелі пызық чулны, ұры камылы халыға әмірзем хуши. Тарлы сылдавзыне бұла, кивішлібе хақламанны, она педі күрендерні, чүнне ұраттарны шағы. Вал тарысмар бұлны, шаг пәдім күренімне, пәдім ұрадывне телевидергаларны, оның шағы пәдім бек карансы візіне күшні.
Хойын жубошызене поэзия орлы халыға білдерзе, шешпіл пыржы мәрен караппек ыры бурныш патне шулғывать. Революция трибуналне ертсе бұны вұхытра, тірісмарлықпа бойыны зен мұлне турца илзе чуғынзене валешні жоқта хыйне пірнім хывармаст. Үттізене де хыйбек тіріс бұрынма вірендесшін. Ширин бір дулдара адып хадеть, анжақта немехте думан деть, ша вғыдрах варавыл. Рев трибунал председателя, юстиции бане ерсе бұрать, түрлі комиссия дешлет, халыға бұлжат ветха, хыжа вғыдрах, выжилы дудылы бұрнать, агур ешілі бірлевізем, хума жінде шилы вырза бұрнаша. Ослы, пілюлі, шамрық пұшпақ рев трибунал председателем, шар комиссарне, Арыслеме Дратте, Ефимова, армне, Пуянзен тұлыпне панырсын. Визи бөлімлі хватері илнізін, шынзем шидік шүресі. Нишса бұрынмазук, авыл арымбейкі визи бөлімлі хватер, иге толып, тадатыде. Тәріслікшін кережігене урақ-ураган ирзірземде тупынзақ бұрашы. Хыйзене хиріш кайнышын таврыма хытланашы. Юрий туынды сылдауба, юстиция жүрдінже пужар дұқындезе. Он жын айыплашы. Варай, ерек сабочын подвальнчелардашы. Ерек сабочын халде бұр Иванов фурамзе. Термеревол пір айыпсыр херіх бір күнларына. Сивы бұтвалда шымы жирі тепірхутвы елме бұшлана. Анастасия Червякова шешпелін чун ырадывне туйны евер шубашкара ширу хышын ширу яма бұшлана. Шав термереларны вақытыра, олды жүрі келзе жетіне он батне келіне. Вара чипачик шеревінде таваты самаққана болын дед. Миша, я тебя люблю дене. Шеш пілмекші малдан савын загаяд. Анастасия на юратныне пілзе. Как нежданно счастье, сегодня я устала от счастья, де заколотила. А кайран вара тебір жүріне улама ұшладде. Езірі Шубашкарда пызык бұрындалар адыреккен. Пызык ішірейкен. Көсес пілмеші вара. Урухла жуғышла закирзагайд. Езір шулдалы кайылла мана юрадай марыр болсан халден ебе пызык бұрында әшленне құранчақ юратса бұрақыры тезе итса иккеленме ұштады оның тойымыз енчен. Юрада де юратмазы, кайылла құралбамайды. Юратмастыр болсан анда жері ұрық шеру дед. Шел булинде Анастасия Червякован шешпеле хыйын туйымызын бірге поэт бұрынны жух пілдерме бүрмен. Унжухне революция баттыры давра жавранаган узалвайзем хватлы булна. Хаяр дышманызем адалану жылне бүлзеларцан, шешпілін тывандырықран тоқса гаймадивне. Көшре ана шутлы юлны юлдашызем болышна. Коричев, самохран, Иштувком председатель, она майлы булны, ұтыземдем, она майлы булны. Пұрде она курайман, пұрынбеде бұл, едем ретті булман, тезі жұтамаламар. Візем түгі баны бе, она сывалмала, ямалаты вашы. Чулғалана кайза бұрдать, чулғаларан бұра күндіра. Вал Шубашкардан кашкарза ереген чіребе, кашкарза ереген чунебе, тосағайна ұқсақлаза. Сывалма гайны болында. Чываш, чываш, чываш. Сан ыйықлы уюсыне, сан лапка комылла ажаш, еваш айван ялусыне. Савмашкан манын халам шук детівіл. Ку, пинде 921 жылда, уды уйығын пилік мұжынче, Евпаторынче ширна сывыран. Мұжын шаплагалат кашешпіл. Мен калаттырадыны шақсымақсане. Еваш айван ялусыне, савмашкан манын халам шук. Мен болса ерде кепін бұрнышыра. Мен Шубашкарда апла болса ердет. Мен Рашерек апла болса ердет. Мен бұйше шын нумай жүрет. Мен шын налынмаш. Мен шын пұлышмаш. Пұлышмада тұрышмаш. Вот шак шушсым азапандарна. Шамрак шешпіл Шавахта Крыма житсенех поэдын көмілі малдан шекленюлі болна. Евпаторий живығынчи таласы санаторий револ шене юлдарсем дупна. Вол ешра хыйбеге хиріклі поэт Украины жинне Федор Пакрышын. Паллашсанах пір-бірне әмір білнебек шанчықлы тусем бұлзадырашы візем.
Пиде хавгаландарны на жав Евпатория. Унда был, шак чувашахыне айып сырайпланы хыщын, тебір хучень войлне бек туять. Унда был, шын бек туя бушлать хыне, уриде онын, сипленне бек пулать. Кundurda milyoner hidrosozem zirat. Türek kabul ucuzda gayet. Hoşu şıv, hoşu hayır, hivel, yoldaşsıyım. Санаторире канны бұғытырабекха шубақ шерін біремір шул, хыбар жедет, чывашра жамбе гадылдырыхенде хыружы вышлық, віземенде ништаға зегіреймаш шеш білмеші, онда ішлеген земде, шав хызен, кыштақ параган укшинжен хессе де болзан, шак чываш халықне, пулужас тезе укша уйыр забарашы, манумда дет тван шыржыв дет, вышлықра дет, билет педет дет, эбі варагунда ташта аякра, пин километрда адашса жүрептет, бұл калех хыне айплать, калех хыне хинет. Чила емір пусмыра енже бұрынны чывашхалығы, тине хадаланма бұшланыскер, калех евырлыға кірзеюкне поэдын чирине журна. Хура тинес хірребе ұжылза жүрені жүхвыл, хумзен вайебе мұнашланза, халыға вайбама бұлдараган хватлызы вазем жирна. Вешсер херсер тинесем, хуран сипсимесен, кобоктумлын, хумлын, ширана шапса хаюлын, хумлы сулнық сымбезулын, хумлы кобокпа вере. Ман шунатлы вутлы жуным, шынжыре чененжіре, кережувай не анжақ, кымылат шактенжіре. Шагынбек ергезембе бұшланат, шеш пілмешін тинезе завве. Үрі бұрнышпа тәрісліх кережівне гына кымыланы чываш паэджі. Евпаторинже шактинес херренже выл игі уйық шуры зипленні. Шав вақытра сағыр сова жирна. Чываш, кадаран каш келзен кашхи гунын мілге. Инжет шинже уйра уяр, шын гунаге тада үптеде. Пурде візем чываш халық не вайхал барса, ширіп шыржывра шын бұрныш бұшлама екравлашы. Крымран чываш тене выл сывалза даврынас пызық шанышпа бұрынна. Тинесе совын умзымағынжех ағы мін жерна. Тинес ағырза гәрі, хүмебек хүмізем шавлаза, ширан ғырне вайлын бұрза жабына саланашы. Тинес эс вайлы, хухумузен вайлы, хыюллы юрриза себе манжырене вайгүрд. Чыре шундыр, чылхевешне кварлы сымақсен келчір. Хамвая, чыре вайне чываш шырне барып. Кварлы сымақымба шамрық чунзене варадып. Пурде тенже күрчір, шүт тенже илемне білчір. Анжақта чываш ене урық никшан давранаймасы бірге унжухне выл шутланы же. Хурадинес херринже шывжиен уйық шудалза духныне югерзеларны жоқ, шешпел художник пулма әметленні. Курортры бурныш вешлензен Харьковра пакрышын юлдажы безі булашса, Киевре үнер училищене вренмегені. Анжақта тебірернеренех шешпелін хисметре дырасынжен хыдараган вғыджы вешленні. Поэт шарретне дона. Тереспе бурын махынықны жинна, унда каллех майзыр евір бұлна. Чуне тулза жедет, калех халық шында, бұл курадюнда. Пуянзем, мелейрдехеше, шеш пельмешенде, унда юдыбек чубап тет, унда выл урай жвать, унда выл кымага худать. Тада ыттеде, шавығытырақ пуянезем, унда мелейрдехнене гурать выл, шар бушлығызем. Абачемес складенже пушлық полныскер вишкон шимезірдіні. Таза жонлы жин выл, саккон ғушман ябыланы туман. Шешпелен каллех чирых ускалать, шома туберкулезы ужылать. Унжухне паттыр залдак хуршы жанчыксы вине жирать. Канаш хачат редакциебе чывашри бәлежізім бадне шируба дугать. Тыван халық вышса вильмене, литература адаланаде, тада ты идузембе кызыкланать. Хой выжилы тудылы бурнаган скергеевра, хой тузабдеремен эшшен гулянать. Вот шамбек полны малданхи коммунистсем. Шубашкара хыйен партия документчезене ярзабама айтсада ширузем жирать выл. Тень юстиции журтне черце ярагана хальчен дупны дезе жутлать. Анжақ пірле ішленесенжен немле хуравда гетсе илеймен. Рефтрибуналдан гына пужарба жығынны эше шеш пелен айыбы жүккене була хупны дезе білдерні.
Шаввахатрах шуржула яхын хесметредыныз керен, сывлыхе хавжаныне була салдага тыне хывма дивне. Салдакран сывлыхне була кайма дивзесін, Шубашкара таврна майжукка, кунда он ташманызым май Шубашкарда, партбилетеде перлемар торцаильна паман. Что делать? Он постоянно находится в переписке с Федором Пакришнем и отправляется. Федор приглашает его в свое село Волчья гора. Он отправляется пешком в Волчью гору. Астеру езенже кашкар сыржы ялнеші дичен шешпел тоғырвуны жухрым шуран утна. Шул жинже игі далық бұлна. Тәрлі ялхула видірдухны жух каллех үтті жинзен нужине курса чирине жундарна. Мы приезжаем в город Бровары, где Сеспель, будучи в этом городе, писал: «Вижу беженцев с Волги, которые на ходу просто падают замертво, а их грузят в телегу и ничем не прикрытые тела увозят в неизвестном направлении». Вот это в городе Бровары. Он видел эту страшную картину. Чващинный зем в Вильнине Волкурна. Шар службинжен хыдарны юлдашне Федор Пакрышын чунжеререн хабылдуза ежынна. Ялды чухынзен комитетчен председателі булнымай, хыйбатне хваттере яна. Унда кыштах вайылзен шешпелмеші астер районенжі шәрішпайне әжі вырнашна. Хыйне узоллы жин вырыненже дуйны, унын кымылне шеклене. Кышех шәрішпайне астер жүменжі Старогородка ялне, улбу чуртне гужарашы. Шивыхрах тіленмелле улма жирла бақчы. Астер живы юқса вырдать. Икимыш күннеге әтте болды. Тада хавасырақ келет. Мен дезен онда Наталья Рубис побалажат. Профессор хері шешпілмешіне келіштерзе бұраға, шешпілмешіне де кележет бол. Бізе мұжылза жүреші. Онда журнал Галара Сибирге де галажач. Хыйын келне езегат. Кыштақ хыналадина Наталья Рубис. Шак туслықты. Пиде пілдерішле пулны шешпілмеші жын. Иккіш пірле час-чазақ сатра ұжылза жүреме бұшлана. Шактел болузем шешпеле шунат хушна. Чирлескер әжі жүрес шулада шымыллынақ барындарна. Кашкар сыржебе кивы хула хуши твады жухрым болна. Күлленех шак сукмага дағырлатмашқынына күнді жүчандалықпа авалхи хыватлы вырынзем девайбана. Шак чиргеве пинде доғырвынза кірміш шулда Михаил архистратик яжебе Владимир Манамах негіслене. Шешпелмеші әжі утны жоқ шак вырынағы барса канзаларма юратна. Сывлыш шавырса вайбухна. Шәріш пайынже шешпел адылдыры хинжи выжыба аптыраган жинзене булышаган комиссия инспекторынже дырышна. Украиныри чухынзене булышны бебірлех майбурдаран аякри тован жыржывне укшаденге тырбулы затна. Был тыр затны, пыр вагон, Чуваш республикине, каржы кыржыксене шапкаланза вышты выжыбынзе пулышны. Шеш пельмеші чухын сәне не детсіз. Бара сәне был әппін штанда болсан, мөлледе болсан, майласа, укша, тупсап, парса. Чухын сәне ачы сәне сәне. Шешпелен ырыжуғышы зем пурнышланма бұшлазанақ, астеру езен шәріш пайын ердюжи ұлжынат. Шәне бұшлық Нестер Савченко таса жонлы жин бұлманныне кывар чәрелі байет тюрех туят. Таштан келініскер, бұл өстердерген жечур алза үсіне шен мар. Пәрре бұқсақ келіштермест шешпеле. Шешпеледе шенна видар гураганскер тюрехыннан әт. Ку, юлдаш, урухла шин. Ибір унба, пір жолба, пір сұқмақпа удаймас бар. Вот пушланат өзен унда антагонизм дене, варжа, иккіжеге вайла. Шешпел неме бұқмазыр чухынзене бұлыжа сәшри еврлық сене жінзе, тәрісмарлыға хиріш вирлерек кәрішме бұшлад. Хойын вірізымақне Куркуль Савченкына да күшранақ калад. Лежі вара Михаил Кузьмин чынныбе гамбулныне жиріпледестезе, чыважы бұлышне темеше жируда жирад. Хурав бұлманныне гура шешпеле пач хизеплеми булад. Тюрі гомылы чываш шамрығы вара, чухынзенжен гулза бұймағытланаганзене вырыналардастезе, хыйне валле тышман ғышын тышман дубад.
Кунда да она терс полнышын юратман, лереде терс полнышын юратман. Чынлық выл яланақ камада булен бидихыды ыраттаррать. Варачав узалзен вызанчав чын-чынна подерес келет. Вызан хойзен жүлде болас келет. Нестер Савченко шешпеле курайми булза жидет. Хойне пызыга хураган таркын гына гудезе ура хума бушлать. Малгурумлы совашвара хойне теп тума булдараса зесе, соввезене Федор Бакрышене упрама барать. Шавахта ырра жанза Наталья Рубис-Паберле литература журнале хадарлеми бужынать. Кашни гунах вышлыхпа аптранызене булыжать. Вол ведь комиссия было. Вол пуян зембатне газа. Итлаши дырне илнем. Итлаши ябалне илнем. Хальхи вот марать халх выживелеть. Беженцем тарзайки учса келнешін земшүресі мақырза. Бұнда Украина тулық, бұнда візен келетсенже пайдақтыры вұртты. Вол керген мезірек візен жен итлаши тұрбылне илнем. Купай начальникінде черечі житті. Она да, вол кушарна каланы. Шешпілі хейн пайне, шүгірне парать, шуашан келіне, ажалы хирарыма, ажизіне барать, шидерме. А вол хейн келетірі квагарза бұрдаған түріне барашын бар. Вара шешпіл меші кашни булшма держать, вышлық баптана жензе, вол хейде выжи баптарза горнадаға, візен нужене ланаганскер. Вара вол суда барать. Пуянрах борнаган христианзене, вышлых баптарана жензене ежін чердезе. Візен закон жемек болны, шав вғытыры закон. Вумбелк машчислары бахмалат болны дед суд, а візен внутты машчислана гужераще. Шопах шертме уехен вунбиллек мәжінже, шәріш пәйінже пуху булза ирдет. Унда Нестер Савченко бушлых выжыба аптыраган зене валли бухна абачимеже хызен хушинчех пайласы бірге галажать. Шешпел тюрех шакна хирешлене. Ексеге ексек тезе кушрангалама хыраман выл. Вол ниме бұқмазыр, нимрен шикленмезір, хыймен теріс тезе жұтланы, шавеже выл туны. Мен бевішленет выл, она ұжын мен болады, ұмбеге выл жұғышламан. Тарықса кайны Савченко шиллене жыныштараймазыр Михаил Кузьмина пуржину менжеде узалсы мақпа қыртсадықна. Шак ұжымлы калажух үшін. Мен тума бұлдырат ол. Вол онда хыйын ешкері, хыйын шайки унын. Она вол шынна бұштарасы вол халғанимде бар. Унын түйірі сылда болны. Тазалымашкын, шешпілерен. Пуху хыщын шешпел шиллене шылжирца иртерзеяна. Эш хыщын хыйын бүлеменже юлза, кымылне учмалла шәні журнал валли совозем бюджетлене. Волон жүхне созвездие, шылдырлық ятлы литература журналикларыма дыдыны, пуштарны. Наталья Рубизавыл явыштарды онда, секретарь бекек шеттерне. Хыйын юлашке күнжевыл, шау журнал баларны. Савченко ана хыйне хиреш рапорт шираттезе жутлана. Шав замантрах тебіргун судпа айыпланмалла болны хрещензем батне шешпеле хиреш хедертме васкана. Шыркаша Старогород кыра пызы гингек пулза иртне. Тебіргуне иргенде хыбар зарлать. Он бақчара, пуян бақчынже шыгаран, шау тудараже шағынды. Озе мұна тудар мусульман дезе жутланы. И вара шау Нестер Савченко на калаша. А там ваш Михаил Кузьмин вишит. Собаке собачья смертить. Нестер Савченко. Ку расшири и кемеш поэт. Камжинен чаплагалына. Шамбада уна вазем першельзер тептуна. Вара мен гатлана шозам. Шин еврле пударашы дедери. Шыдыкте чауна. Милиционер ризбыны, тубыкпа Пиринбек Пударман, мусульман тезе түргенде лартса чикне. Вара, унын тыван пичжебек пулны пакыршыне пілдермен. А пакыршын жүкпаллы жын, чугынзен комитетин председателем. Жадыранче шешпеле вол хизепление юратны, шаллене юратны бек юратны, тыванне юратны бек. А шевелзесінде шауын жүхлем агырман ептеді. Она пілдермен, үтізіне лайқын пілдермен, бұдарында чикне. Шағы хыйех, икелені шурадат мен сен. Бұл хый шағын забиліне пұлзан, бұл хый айыплы пұлзан, она
уйырмақ каламалы. Вот Шағынбек пирмада келші, онда письмен большевик, шүмілзе жүрет, шырадат бере. Вот хайде вали хайду придез мұқтанмала. Віземді вартан бұдарашы. Мен жын шешпіле, нем тұқтамазыр, шав гунах, шавырнах, мұсылманна бұдарны. Каламазыр ақпалны, візен түрсіне халық білцесін сәқрейгіпні. Түрсіне анбат шырзізе, шагунах бұдарны. Күнда түрси сағал, күнда пөдімбек, суяс, пыдарас, тезе туны еш. Наталья Рубиста шешпел вильнене пыдарны чух кына білні. Чупсабына анчах тусне курза ілгереймен. Шак пулым хышын Федор Пакрышын игі мұжырлашаба вармандан пызык юман туртарза келзе, юлдашын вилді приежіне юбал артна. Шешпел хыйшине алығыны булзан, шакна мінжін ун шивых юлдашызене білдермелі булман. Шак самантран чываш халықне паян күнчен каныш паманы иду дұқсадырад. Шешпелін вилемебе шығынны іш пұш, мінжін хашинзене шавжавах иккелендерет. Хыбар бұл бірін бұда қайран жетіне. 20 жылда сондал журналын премш номерінже бюджетлене оның вғыт шиде. Вғыт чывашшыге де темірдаде деген сатине премш номерде бюджетлене. Онда жеріні бұл бейіліне дед қайран күна білініп. Шаксымақсене шешпел мишивы ғыденжех бұрынна шәрде билік шула жетіні жинзымағы жиріпледет. Ваша бізабе хабар күнді. Все береши. Дүзе ғазаттар жерді қаласыз. Бүгін жері сақыры сақыры болды. Все беші қаласыз жерді. Дүзе қаласыз. Украинцы шау улбут пуштықсы каламашынде ебір білердімір. Пире була вилжетезе каламашы. Вот шағынды. Пирінмен думала. Иненмеле калашы. Вот бұл қай жернавичка. Епілжен мана пударыр. Манын клеткене кибер урлы прағыр. Сава унчукне выланжақ марунбек шырны. Пәдем бұрыс поезинже шамбек темы. Бұл крежірі шындері себе. Крежіве педем хвада бара себе. Вайғала небіренмезір бара себе шығынны сымақсен бізем. Тұшманы земшен шешпел вилеме паллах савынышлы хыбар болна. Анжақта паэдымыра лайық білзе чундан юрадаган земшен әмірхи ыраду бұлза юлна. Миша шөпе пирате пертаван порла. Ақы манатте. Епрача чоқ бұқақы бекелемек. Бұқмаға чашырат манвет еп шағын сайвелметесе қалатшы. Шешпілмеші ұқмақ марветі оқы есене Аллахума. Шешпіле чынны бекте білернене Украинара малдан ақпіліне. Халық пақалсай хушыжы туслыға ширіп кетмеле болна. Юраман болна он жинден калама. Апла бұлзан тірісліге хойюллын галама вғыт жетіні. Шешпіл бұрнышне тірлі вғытра чилай жиндепчені. Анжақта візім боқны документсенжен нумайыжы чываш ене жидеймезірек шуғалза бәтіні. Кошт кайырақпа унеткерліхне пұренлін депчегенне Петр Чичканов болна. Варжы ғышын Киевра юлны чываш Украина ятлы журнал художнигенже ешлені май, унды тәрлі архивра болза шешпелбе жығынны чилай документ бұқна. Паэдын кашни күнне дейіне бегех тепчені. Візем шешпелін вилемебе жығынны иду земжіне хурав барашы. Милиция бұрза пұғатте, протокол земжиратте опись пұтавашы, опись репаллы, пилік ебалы. Онда бұр справка, тоқтардан баны көжа сеплеме ширзабаны болны эмел. Шауындақ болны эмел ете, тада болны пилік пен ұқша, совет ұқши дезе жерін онда. Шау ұқши іштан болны негамды тепче задыман. А шеш білмеші, шәрішпайынче ұқша илзелгіреймен дейді. Шакна Федор Пакрышын зымахы жиреплетні. Шешпел хватир хужинжен аптекына каймадезе вишшір бинденгі кивжен илні бұлна. Эмелі икшір доғырвын билік бинденгі дына. Кісере дупны билік бейні шыбақ аптекыран тавырзабаны ұқша бұлна. Туаттымыш ебала ол кенеге болны Людвиг Фейербах кенеге. Описре билікміш ебала ол шнурок от сумки дезі жеріне.
Чичканов тепчезе бәліне дорық, шешпелін чыридап мажарынны бірге қалаған справкада паеда бұдарны ғышын тебіргунанжақ қадыр бұлна. Унда Вильям вғытнеде вырынды күркүлзене айыплама сылдаван бұлдыр десе улыштарса жирна. Имеш шешпел кашпул иченех кайса жағынна. Документсем жиріпледеген тебір кыткыз саманд. Шешпел миши шағынзадыны евішшуменже можыр пушмакларна. Поэт вара шавгунзинче шарран жүрені баллы. Пушмак невыл тұғынма юрық сырскерне, піркун маларақ юзаттарма дезе күршіри гришидусне барзағы варна. Шешпел шара уран эшек айныне, унын юлдашызым гынамар, волкун она курны шинземде жиріплетні. Шеш білмешін, пушмагеветке күржіре болна бұл шар уран доқсағайныне ұйтса білмен, өзім Кайран Федор Пакрышын теңгалзықдар түтвізіне азы илузенже. Кунда тебір иду журалать. Шешпел шарран жүрені бұлзан, она жақны евіштеліне ұштан пушмаксем келзелекні. Тень узал ешеді ваган зенжен бәрі васканыбе манзағы варна. Украинецен вилезумен шин урене ғывза шағына деккен. Пушмакне ғывза ғонда жәмік шағынна дезе қалықтарашын болна. Хойық шағынза вилеттезе имитация дуны. Улдавлы киревзіреже шешпелі күрайманзем шәріш пайын жүрденжех тума бұлдарна. Унчухне вырынды хажатра күн бірге қалаған статья духна. Осерда шешпіле пиде лайық піліне танды жызем пурначиші. Ебіркайны чухне. Свистельник, Руденко, Григоренко. Ебір түрлі болны өтке ұт бұл жол, алы жол кайла. Өзем пиде хизеплесе кала жачыш. Свистельник каланне сывадып. Унчухне Осерский вестник хачатра, пецек информации духна, земский уездный шурчинже, шав сотрудник, шагнза вильнитезе. Хали еберунда ширарым хачат номерне. Щук, шурдинже, хайын шурдинже хвилерме булдарны пурзакене де. Амень хирсегайнда влерне. Документ тұрық чываш паеже адылдыры хенчен келіні таргын гына жутланна. Шавынбада ун вилемне тепчесеже ытлада васказа хупна. Шешпел бурнышран уйрылзан, унын чишивых юлдашнеде Федор Пакрышене чухынзен комитеденчен кыларза яна. Чиры адаланнебе удайми булзан вол, киленжеде нигама герлімар булза юлна. Халзырланза житнескере Давидпа Евдокия Пенскизем херхензе хайзен келне гертні. Візем Пакрышенбе малданах туслы болна. Шамрық мошырпадынче Федор Николаевич мен величенех, пинде доғыршыр водырултымыш шулчен бұрынна. Хойжу менче упранна шешпілзі визене Петембех Евдокия Федоровнана барзағы варна. Она была уникальнейший человек. Она говорила, да никогда не верьте, что Шешпель повесился. Никогда не верьте, такой человек не мог повеситься. Это был уникальный человек, это был святой человек. Насколько он был добрый, справедливый и праведный. Евдокия Федоровна шешпел мишине темиші хуткына курна. Шапахта әмірлехех ырыба астуза юлна. Тоғырвун бір жула жидетчен бұрынза, чываш халығышын нембе данлаштарма жүк пызығыш тузағы варна. Шак кадр, манжын ырыма хақлы. Ковыл Евдокия Федоровна Пенская. Ку кадра ебі юдерні, күнді шерзағыны, тұғырын білік мәсіл, Остер шкуля шерзағырвыны жылдылдарыне балы дума кайрыма ребер. Лайық парне земелзігайны, шыбақ шавынчықне, юбилей уявызем хушинче, ибер Евдокия Федоровна патне кайрымар. Выл пиды савынче, ибер пыныжын хойчывасыне чарелен юратныне вуны хутта, ширым хутта галары булмалы, кучызем шижеші, шеспіле юратса заилче, пиде. Вот чавынчықне югерны кадр. Иберку Украина херарымы умынче яланах парымлы, шыбақ выл, шеспілен сабвизене, неме бахмазыр. НКВД-на бахмазыр, неместен фашистене оккупацияне бахмазыр упраза хварна. Евдокия Пенская шешпелен алжирывызымбе документізіне варшывығы дінже пәчігаржана хурза вылық видеайнех шырышне жавза жикні. Шапламайба кайран поэдомырын воты рытласып ви күнжуды күрма бұлдарына. Бұл лекне болзасын, ана баллах лайық болмас, ана хубатшыш, сылқына ирачыш пулем. Хұрчухне дед, шешпілсі везене дед, хамба бірле дед, әжейзі дұқсаға ятымчы дед.
хамжук чухни дед. Темле иккелене зум бұл загайны вғыт сенже дед, пірле жейзе гаяртым чечіксе дед, шеш білзу везенет. Ну тода кам, мілле херарым жамбек тума бұлдарайд. Баж ют халық шинны, ұнжын шеш білміші. Кудорохра шешпелен еткерлехне упразағы варма болышны Евдокия Пенская шак шуртра бурынна. Кардыжынче халі евішсем ашқарашы. Шурдын шыны хужиде кунда пурынмаст. Алага пидерзе хуна. Шапақта кушурт чилай козықлы булыма упрать. Шак катесре замахран перене хушинче, пинде дохаршар водырмаш юзенче Евдокия Федоровна интереслі санюгерчик тубать. Вол санюгерчике шак перенезен хушине перехинче гунда комага шавырмагеліне шиннан ачи пюртренилзе дұқса пыдарза хуны булна. Кувал шешпелмешебе Федор Покрышын пірле юкне пірден бір фотография. Она талласы санаторире дуна. Санюгерчекре шешпелмеше уризем зывалма бушланыне кадардастезе шлавар пешинеде тавырза хуна. Шулзе миртне май шешпелмешене халық манма бушлана. Унжинжен пинде дохыршыр водырза кырмыш жулда Украина жиравшизен пірліхен бушлығы Павла Тычина азайлна. Тарас Шевченко юбилейный иртерне вақытыра, Шаржеренберг жылғы юбилейный иртерне вақытыра бушланат Киев ракалайжу. Онда кайна Иван Ивникпа пірле Василий Усли. Шагын хышын Украинара бурынны Василий Усли жиравжа шешпел байызине тыван халық патне жидерестелешпе нумай дырышна. Унда мен бухныне пәдембех чываш жирав жизен бірліхне ярзадына. Анжақта шешпеле астываган уйрым жинсен кевешлігі хойен узалышне дуна. Варжа умен Василий Услизем унда кайна, шырана, тепчене, візем ярзабана, материалзем, шубашкарда писательзен союзынже шуғалны. Коварчар елі байыдын чонсы везен пірреміш пухиде пинде дохырчар хіріхміш шулдағына бюджетлензе духна. Шак вғытран шешпел яджы шенерен шекленме бұшлана. Аллы иккіміш шулда чапла байыды мұрын амышыде Старогород кыра ывелен вилді приезжинче бұлзагорна. Здесь была встреча делегации с Чувашией и писателей Украины. С Чувашией была большая делегация. И главное, что была мама Миши. Она была настоящая чувашка в национальном костюме, очень красивым, конечно, с грустным лицом. Уже столько лет прошло, я помню этот момент. И они делали снимок, значит, маму посадили на стул, и мы стояли рядом с мамой, и нас фотографировали с ней. Все говорили очень теплые, очень хорошие слова об этом молодом человеке, который отдал свою жизнь, ну, может быть, и при каких-то обстоятельствах непонятных нам. Пинде дохырчар аллы бірміш юлдах Петр Чичканов Украина жирав жизембе бірле шешпелен вилдоприне астер хулыне кужарасы бірге үйді хускатна. Тепір вижі жылдан әш вырындан тапранна. Анжақта каллех ынланма евір подырмақ пулзайыртна. Пирни лаба, пущу билардашы, візем православие түнебек чауна тепренжен. Хрес умінжен пулать вара, чауна. А ондак тубык тухать шын храху разыр тебратыне юна жарлартна, тада он картуз шылдырлы картуз пужывезінже. Шак чынлыға Шубашкарды тепчев институтенже упранаган документ ширіпледет. Она пинде дохыршыр аллы 20 жылда шешпеле бұдарны вырына хускатны жоқ медицина сестри жирна. Ширны тубык тухна, храху разыр жалдақ тухна, шылдырда шелек болны, храхаты уринче, храхаты юна жарларны. Ол шешпілмар. Деме келенбері жоқ. Кунда Киев апанны чухне, херх прем шулда. Пине без жалда көліне. Хыземех калаши украинцем. Кунда керек кышметра чавр и квисвиле жазып батырды. А вол шуга инже ерейдавра пударзақ барна. Терсебек, Алазан,
шешпіл шымежаки халде шавырында хвырдать. Апла булзан, мэншінха ним тепчемезерех шапла васкавлы эш тумалла булна. Халық келет бұдармашкын, она кашкине чавната прине, комиссии брать, шубашкарлында пирин хақлы делегации брать, а мен думала, кайла малай, унчухне пушпалырт на педимбек. Шавна бір жере хурашы де, осыр ғылыне елзе қайса, білді предавашы, балықлардашы. Шеш біле жібе школы жыладында, он жібе уявзе мертереші, онсы бізіне вырыслада болашы, хизеп тавашы, шеш біле. Анжақта, шеш білді баралла, пиде, күткі сеп алзан бұл зәдеші. Анланма евре балзан бұл зәдеші. Чынны бекте, ана чын еврле бұдарны бұлзасын. Баллах оның жүне лыпқы бұлатшы бұлі тен. Анжақта шешпіл вильне күнгіне яланақ, қашны жуллақ, шилді выл бұлны. Выл жұралны күнда вильне күнда шапла кыдақны выл, қой кымыл не? Кудырықра шешпілбе жығынна тілендермішсене халық чилай жыл азырғана. Поэдын тоғырвуны жылғы юбилейне уявланы жүхне, Старогород-кори шешпелі бұдарны сатпақчы бұлны вырында шәртіп евіштемел артна. Шыварзадырза совыжы нөмірхи юбилейі ділне илемлі бақчады васшын болна. Анжақта май келмен. Шыр евішран, пәр евішіде каймаш, пұрде құрзаларышы. Мне білдіргенде балы. Ана негамда жақтыранченде аландарза бараймаш. Николай Перш, школ директор де калать. Это необъяснимое явление природы, деть. Волынде пужывырын, шавырында траппыр, перекала забарашенде, милле булза иртне, эш пушсем, иге айыс пішсе келжеш. Эбір сандан пұрынзаға етченек, шав иге айыс пирінжейін, шаврына вешреш. Темле символ бекте дуйынчы выл берінжін. Темле чуна хумхандараган ябала. Чуна шүжендереген пулымзен бірге шешпілін хыйне еверлі хыважы деші күнда. Вол ялана хастер жері жинде тірлі халық интеллигенціне бірлештерні. Туслық кеберне ғывна. Имя Шешпеля было всегда символом дружбы между украинским и чувашским народом. Дело в том, что он внес свой вклад в развитие Остра того периода. Это город, который посещали все время чувашские делегации. Здесь было очень много все выдающиеся украинские писатели, поэты были здесь, и мы вместе все отмечали дни чувашской культуры на Черниговщине. И поэтому имя Шешпеля объединяло. Часто приезжали с Киева писатели. Мы часто встречались, и всегда на всех встречах Миша вспоминался. Если мы даже не приходили к могиле, то где-то выступление, все, Миша обязательно вспоминался. Туслық халыға ыры ішсем дума вайбана. Астерді шешпіл яжебе хизепленеген шкулда сақырвын нөмір шулзенже кывар жерелі байыда халалласа музей үшні. Немене ятлы ансамбль ергелені. Выл ажазем Украина юрузинегін амар, чываш халық юрузине чывашла юрлатчыш. Воземе бір бұрсасын, концерт кітарца бачыш, пызык концерт. Кайран тоғын білігмі шулда газасында концерт кітарца бачыш кула жезем. Пиде ошо тіл бұлузем бұлза иртнечі. Чынақта учителі земде, ялжынны земде мілі кымылы юратса кітсе илечіш. Астер хулыбе Чернигов облачын бушлығы земде пулдарулы школ коллективебе чываш шенре уявзене пірремар хулчынна. Шак хавғалану шиденеген рова халық сендуслықне жиріплетме врентні, пызы гішсем дума хистені. Чаплы байыдымыр шакна азырхасақ тыны дейін. Шкулу мінже шешпіл мишене азынза палықлартна. Научны жүхне күнда әненме евір тілендерміш бұлза ертіні. Піргенжеге зірзе ярсанақ күндадыра канзем шешпілін күшізем шывланныне азырғана. Шак пулыма халаллаза юриземендер шешпіл күшілі ятлы сывы жирна. Ага палық туғат кадан бірайыншен. Чим, мүскер елдырат валпаят күжінше. Чөтренет, хемленет, хевелле шудалат. Шуда сывлым жыржибек пить урлы шават. Вал кушшул, вал чергемелле елтар кушшул, халичен духманна халдуғас тері пул, шавы кушшул пірчінші
әмір тюсне азап. Шавгу шөлпірченше әмір сунна савап. Тван ялын сасси, чаваш шырын сасси, савнын ұшы сасси, келесі бұласси. Хумлын вишен хуратенеш сельхи, аяк лиенеш сен херле-херня чельхи, хведер пакрышен ышын пырса албаны, Украин ажизем немене йығырны. Бәдем пурнаш күн жол шавку шүл пірченше, тван халық шыби шавку шүл шырченше. Шеш пәлшук кәдесе кам паян калаят, был перекашный күн хватне катардат. Самана улжынны май шешпел бурынны жүхнехи бекех ундавра чынлық кәрежі выбырать. Астерды краеведение музейенче шешпеле халалланы бүлімде Малданхибек пуян мар. Шкулды Кузьма Руденко ба Юрий Збанацкий ергелене музейда первоход хубынзаларна. Кунда склад пек пулна, ерги шукче. Шабах эбер пуна, шинерен ужайырма. Шанас килеть. Вал малалада ишлесе. Музейра шешпелмише шлені бүлімри сәдел буган документсем Евдокия Пенская арджи тада ты хаклы экспонатсем упранашы. Астерда шешпелмише Федор Пакрышын баденже мен величинех шак вырынжинже вырцадына. Шак еденрендерцы дуна вырын виттиде матраста педембех вол вахытризем. Хале девал ширып тұрать. Политика темле улжынзанда астер шешпелсанарне шавжава хупрать. Палықсем, азынухы мизем, шүртсем жинже урам ячы тада ыттыде, халыха ыры бурныш керешуші жинжен аза илдерзех тұрашы. Шак евашсем шешпелмешіне лайық аставашы, кувырында тұршыбех шыгаземларна. Аллея жүмебе вара шак вырындах сукмак вырдна. Халі вара кувырына шешпелмешін сингер жыбебе жығындарза вилім жүлі деші. Шак сукмак шивыхри каштан аллеебе бірлерсе, кыштах тывалла шешпелмеші шагынса доны шыгаларны вырына илзе бұрад. Иртне әмір вәжінже күнда шешпелен азаплы вилімне чиргю ежынна. Покойный благочинный Остерского округа отец Владимир, который при монашестве получил имя Виктор, совершил обряд отпевания Михаила Шешпеля. А обряд отпевания не совершается над самоубийцей. Без воли Господней вряд ли что-то совершается. Шешпель, ахальчин, пулманнине шуда илзесен, вол гений пулнине шуда илзесен, вол пророк пулнине шуда илзесен, вол хой печень, еппержин мар, еппин бинжин, кинине шуда илзесен, шешпеле, унын азабы зем кирлі болны. Азабы булман болзасын, шешпіл Шагымбек пызық савыш болаймасы. Азабы булман болзасын, шешпіл Шагымбек пызық чаваш болаймасы. Дилімзір ехравзір болаймасы. Она шүле шекленмешкен шабах пушкайзір пызық азабы болушны. Шешпіл ховачы пурнышрила рудоровада хоех ергелезе бумадивеш. Игебинде вун вишшіміш шулда пулдаруллы жавашсем, поэдан малданхи вилді приделенже, чынныбехте тивешлі гранит палық лартма булдарна. Палак кунда яга выран. И пурны жиде яга пушланы. Кайран вара пушланаш, тум гахсем. Апла пулзанда вал малала каять. Шүле. Палық вырнаштарны жоқ кунда канаш районенже нилзе келзе лартны емрада хойуллын гунать. Хизеп туна. Шешпеле. Шав хизебе был ежынна. Шавынба был тулғырма пырахна. Шавынба он чуне лапланна. Тезе қалас келетман. Шамбай берхал комдай лерее. Вол шуралны гуны, вол вильне гуны. Шамбек азар писер явалазым курмаспыр. Палық шивыхынжех нигам лартман думан жерде юман жиденет. Ялды жинзем галан одорох кувыл шешпеле жакны евыжын тымарынжен тухны тіленмелле хунав. Аслашы асламышынжен күшні зымаха жанза, шешпеле чынны бехте юман жине жакны дегензем бұр. Мұнашлы поэтын архивне жылаган Евдокия Пенскайын жудызынарыде, әмірех халық азынже. Хастар ендешсем ун вилді приезжинже де палық вырнаштарына.
Халі Полесская едесі ширеплетні, малдан Волчья гора ятлы болны ялды чухынзен комитетжен жүртнеде Чавашсем музей валли елесшін болна. Анжақта шыны хужазем пюртне сутма васкаман. Друзья Чуваши предлагали музей зробити із цієї хати. І там за те построїть бабушке хату, але бабушка не схотіла. Тут же би і асфальт зробили, тут би все було, і музей, і приїжджали би. А бабушке построїть новий, так чого ж новий построїли за хатою. І баба ще була б сторожем чи як, охороняла цей музей. Ми б були музею раді, жителі села. Шешпіл журалза үсіні Канаш районинже казаккасыде Такшанданбах поэт яжебе хизепленет. Республикара шешпілмеші фондне ергелезе яныранба ялсын собачы палармаллах болжынна. Кунда шүллі жайра уявзем ергелеме майбараган азыну комплексі учна. Поэдымыр яжебе музей ешлет. Шубашкарда да шешпілдезесін күжумне палық, театр, урам, шавлы предприятизем дұқсадырашы. Мускав юхан живы дұрық вара шешпіл пароход туристсене ярындарад. Аслы поэдымырба шихынны жүртсемде чынжы важа мұнашлық туйымы барашы. Шагында екеміш хотыра вол варенье класс бур. Онда первый год музейбек класста бурчыгавзен. Тада он зырбышне шешпіл пырса жүрені, чиргю. Онда вол учительзен курсынче варенье вғытыра юрланында диргюре. Течере упранза юлны жүрсемде бур. Анастасия Червякова перле жүрені вырынесемде. Вазене бір бурнеде открыт кра пететлесекларна. Шубашкарда упранза юлны жүрдезем номай. Шешпіл музейін жүрдеде. Халі onun аснедыца бурать. Он зырбышне тада шар мухтавен музее. Онда съезд рабылны тада шандах был рефтрибунал шнеде шандыдыца бұны. Пурыш реде малдага на болны хастар патриот, пинде дохыржыр ширімміш жылдах Чаваш Совет поэзиен реформаторы бұлзадына. Тован халықын мен авалдан бұны чілхи буянлық не дуйза, пулазыр узене шәні сывы вижи барнелене. Шешпілмеші ұтларах енді Чаваш халық сымақлығын жен, илет, юрырам, вегізуру чілгін ваттызен сымағы зен жен, тұпмалы юмақ сен жен, ұнгышын хывырт калаган сымақ сен жен, шав халық сымақлығын жи, пахалық, пуянлық, оның совизене күжайд. Шешпілін шав пузыме юрырабур, ұнгышын сыбыге юрырабур, ұнгышын шавралығы юрырабур, иккевелігі. Чигирли асананс аллитерации шав, хубузасы зем, тогда ужасасы зен. Кевелігі, кадаран гашки зен, гашки гунын милги, шав подемішли вешек выл Чавашхалық юрезенжи кевеліг. Тебе малагаласан шешпілмеші сывымар жирна. Чавашхалық евалли юргевелезе хаварны дезе галама бұлдағатпак. Мүжесін Чавашхалық юрезенжи пөдем шав кехімліхне, чи типпаллызене, шавралықне, пір шавра пір жуғыш, шавналып тажып, шеш білмеші хойын сылла бұтоны кибеле, үнендерзе, шырзағы варад. Ховатлы сывы вижине була, тыван жылхе зумы күржілі халықсын хушинже палармаллах шекленне. Шулзерен Чаваш поэзия буянланза, тенже жайынжех сарылма бұшлана. Эбі түрік чілгізем хушине гереппек. Вот силла бикытларах Тудар, Пушкарт, Якут, Казах, Узбек, Азербайджан чілгізенче, анжақта пирин Чаваш чілгенче, силла ботоника, Европара сықланза еліні силла бика, силла ботоника, тада Иреклесова вижи Европара. Эбір мілі ұзығырна, эбір шау вижи беді шираятпыр. Вот Чаваш чілгі мілерек икенвіл, үтті түрік халы кезем, Иреклесова вижи бе шираймашы. Чілге ана туйма бамаш. Шак уйрымлықпа ұзы күрза, шешпілзі визене шымыллынақ ұтмыла яхын жылгене күжарна. Шәне әмірде шагыш малалла бұрад. Давила Пуани, вол Камерунран килне студентка, шешпілмешін шенгу наги соввене, но я бірін мұнылтым жынчел, шешпілмеші балығы бадынже иртне митингра, вол шабынбек хавғаланза, вулазабаджа Давила Пуани, Чаваш патшалық университетінде Паянгунда ют шыржывзенчен келіне студент сем Чилай факультетра веренеші, шидес вғытыра день. Шыре яғын чілгенеде күжарза, шыр түрлі чілгебе яныры шак, шеш білмешін сывы ергізем.
Шешпіл поэзине тыван жылге буянлығыбе қызықланаган вунжарысчақ тіпчені. Тілінмелле, пурде чываш гениен хыйне еверлігі үтті ятлы сумлы поэтсенжен пач уйрылзадыныне калашы. Ырадузы ви е юраду жирове, кашни хайлаве, тенже жайынжи шедевр. Шешпілмешісі везенже пейдену май глаголзем. Төлензер аймала. Я балаячы пейде захал. Ытларақ үшкелеп алардаган сымақсем. Лозункылы, ченюлле, сывызен беветха выл, халаха, малала ченме, шене бурныш тума хавгаландармала болны. Оның лирикалы герои яланақ үштівать. Үшхіл, ытларақ крежет, ченет, үмітленет, шуғышлать, пире малашлықыға мүндумалыне кыдарцағы варать. Каждый жолах шеспіл журалны гон, он балығы патне пуштарнат пар, хошухне нумайрақ пуштарнатшын, хошухне сағалдарақ, чибахи ебер пырат пар, шеспілі пуштайма. Шеспіл вилны кунда, ебер шумыр жываде шорығы, каллех шеспіл палығы батне пуштарнат пар. Шанжық пурризем келейлі, шулужат халаллығу, шуттелей бәтне теллевлен, талбынат сан халығу. Эс пірле, кевел сынарлын, чыважа ертсе бұран, улып сывыш, чын-чын арлын, кенжене хват паран. Чатлықри халыға ялғышса жунаган жеребе жудатса, ыры буласлыға ертсе бұраган ченюлі халі, тыван жылге ялзенче де хавжазабыны вғытра уйрымақ керлі. Сумлыран да сумлы поэдымыр чываш халықне хавғаландыратха. Канаш районенже иртне әмір вішенжех елана гәне шешпілгі вайджы фестиваль гына мәне дырать. Тыван поэзибе қызықланаган шәршер шкуладжине аслы бурны шүлі жине дырса, чываш халығы жын узыллы жин булма булыжать. Хастарлы, күт удымлы булы, шыршывын хастар аджизе, вудкайықлын вәжі, анюлы, күншіл утынчен. Пулдаруллы врендеген земдырышныбе шкулзенже поэзия кружығы земешлеші. Чываш халығын пулас поэзия земжиденеші. Итлер хамана кумбек пулча. Паджекренех савза галашно, пуплейны ошто на небе. Таванчыл ежем, сан монашло, сосна ильдедіп черемре. Чываш чылгин сасы янравло, хитре, аджашын ильденет. И бирде такшанах онланно, кашны шкуладжиех полеть. Таванчыл ень кашны самага, илемля юра юмах, нихшанда кивельми агах пек, чунчарене хумхандарах. Янра таванчыл ежем, паттыр, эспирен жын ялан кулан, санумында пужа даят пыр, әмәрәбехес шунатлан. Пиделаю хальманитлесе бохорха, эспиде палло чвашра, рашибиде палло, ос, талбыну нумай санра, эширып чун хавалло. Нумай пурынай марынчау, мал әмітлі булсам да. Сүнзел армас кірлені шау, чырю дапмас булсам да. Собузене буланымай, чыреміртем сегеші. Чунрада шешпілік нумай, пулнышын хабірдеші. Эбир сана юратмаллах, эспирен жәнешлені. Тарна юхтарны самаях, мен величен тертленні. Калас келет сана шавах, печемір, тау пурин жен, эс веретни, сюньми будях, пирде хальхамленни жен. Шен зоводы дома дупса, хайлану собузем жен. Хол халухна хавхаланза, шутта духмаджани жен. Санчыне вю ялан баха, нихшан дамана смарчы. Эсчертне ожы буджаха, сюньмешкань пара смарчы. Самбек хырю чарелле, пулмашкон ондолашчы. Чываш чапне пичулле, шеклестезе шунашчы. Шешпілмеші әмірлехех чываш халығын жуне. Ыры бурны шулне кыдартаган тәріслік символы буласа жанас келет. Шешпіл булман булзасын.
Шак хойнди хравызымбе бар. Хастарлы хыды удымлы полор чержывын хастара жизем. Апла булзан черем хыпса шундар, черем хыпса шунза севкел булдар, севкел хаяр жилбевісе пәттір тары үтіде. Падалар иштаван чержыва ебана величин. Шак савызым пулман булзасын шеш пілін. Чаваш шиннин порны жінче. Перін халық мажурпа самай халсырдарах булачы. Нишлерех пулача, паян хебеге хватлы пулаймасча. Еп күн берге келенместеп. Паяны бер пиді вайлы халық, ебер паян пиді хватлы халық. Пиді хамра-хамыр хаклама пілінеген ашетмест. Вот перешак чербек ресме, шыбах, шеш пельмеши, Петр Гузангай, Шемен Эльгер, тада ыты аслы савычымырзем пулужашеде.